on kosua ne koso emu abamu embu kosua ne koso minim so obi tie mi na no pay a ose mabre mapem me kwa enko kosua ne koso se wuhu obi ana otu obi nka na ohun se oye bibia se ohun se obi ye bibi ya eye ebra wafamu wanka mpenten kwa ne ahokyera ofamu ana bia wonya awe amane ni esu a wokomu ekoma ade ne pen abamubuo nsem a watie a wamfa anya asem ena hu se saa nipa no hu nipa hu se ti se de waye yie o eye busa na sahye bra wa bre na hu se nye easy but wa ma ne ra ho anintina Yesu ka se inhyira ne wona wo yemu wo time mu inhyira ne mu nti se wo ye bibia na wo ye bibi na obi anka nkyere wo se ade na wo ye ni enye ye ya jai. If you are doing anything and you don't encounter any challenge, stop it. Jai. Ade bia be sha ase bia no e wo se wunya nkrofo be ka cho se untimi nye e wo se wunya nkrofo a mo betwe wasen e ka ho e ma utimi kon wanim me de mehu me nyini nduru ba bia de bakakra mehu wa abrabon mu me 20 years over jumedie e wo media mu no mehu bi mehu de oyire ne ho asabre no na onam awiem eye adwuma na nkrofo sere no nanso ene otene air condition mu mehu de na ohwe fom na enfuturo abone ne na ho kyese wa bre ene cars no onhu de ontu mehu obi a na edin kompa iti no otimi we ebia gari saa no anum nsuo banche saa anase te so koye chine kakra ansa na ai ne saa nipa no onhu de onie mehu bi nti ema bibia mbu abem me de bia na me kan se wanwie sika nko a de wo ye no yere ho ye ade na wo ye no se nye fast money anate so scam me obi ansan wenye bibia de wo ye no guso ane ye emu abamumbu every say koma de pen but na kra de time a sabi yetimi nya kakra ebidi no aduane no kra ye twitwa ye mendi we na me ka kire me students ne ba ko se me so na de ba ko na me simi nyina mennom pa ye milk ebi se titinansa na benya milk kanom na edin eno kra to de bia te se bia kakra bi na se wanya bia di ananom edru time a metimi no milk no yesi ma me no milk edru time a anka metimi ahwe nam pa no me hwe nam chese de ebema wanhu se wan kasa na wabo obra no kra no ye twitwa wuntimi ndi timi miti we me hwe nam milk yi mi numbi aduane bo okra mintimi ndi time edru ho no kire wo se etore bia na nyoma bi wo ho ani ye pre ho keke sa nyoma na ani ye pre ho no ye benya okra no ne ye mfa nya hwe nti e ma wabamumbu koso a de wo ye ne be yi o e be yi wate e be yi Friday minim de nti America sabata be yi e mu wabamumbu ne tie ha eya ben won no mo kan sempa kirew ben wo mo eboaw enye obia na woso ma no kwan na otufo me omo mu ben me pan nim sade enye nkomo bia na medie enye nwum bia na metie enye asem bia na metie
enye preaching bia na metie enye mpaibo bia na mebo ade be ha me kra menye nti nyama mbuma bem tell so wo kasana wabuma bem emfa yenkodidi natem na ebi ebema na kofom emfa winso be boden every said trying say let us run our race with patience, remembering Jesus is the author and finisher of our faith. Americana ye tuono, ye tu sa Americania kai se Yesu Christo sore yan krompon a ono ne nim yen ya hyase ne ye wieye. Enti se wunye nyan krompon a ade nti na wo se me ma wo ubebu mabem. Emfa. You need to have that orientation. Nti nipa bi say wa anya ni say dia ene nip no asesɛn no na ma waduane di oma omuya ne wo mo sɔre anopo mo dwene wo ho asɛm to wo mo bɛba na obi ɔte na chie no aka bibi na ɛno nti wakwa ɛtoro bia mitimi sɔre anopo kra me ko social media me wonsɛ nkɔfo atage me na nkɔfo kansem na me say na me ne ye ka me ho asɛm to bia mitimi kinka me say na me ne ye nya me ho time saa no saa mom hamio enkame if it's so strange yan krompon enti ne ye adwuma yi eduro bia wan kai me nso abekai me asere enye de bia na betuni radio na watena na koju Jantuah nka ho adwuma ntore bia ne abre nti tere bia beti na wo bia wo ti na ma me nkotie na ebeduru ba bi kra wo tuni kra wo nya na me ye bibi foforo bada kwenya na menya sesia no wose me de som Ghana efri se me de me mpese se heaven bi wo ho a so nyankomo bebusa se ma wa kwenya no de ye de eno na de bia na aka metrimo eno nti na ya na me mfa wo party ho no eno nti na ya na me mfa wo party no wo NDC no MPP na nti na me mfa wo enti na de wose me kan me ka enya de wo dwene every say oso nye yan krompon na wode omayi share impanyifo bi nsa no ode hye wo nsa se obesori anopa no na aduane a obedie aduane a ye die ewo fom ensu a ye num ye wo nsuo pa nsuo ne bo nye den babia nipa beda eni kwansa ne bo ye den apomuden eni kwansa ne bo ye den security bambo eni kwansa ye bre ekwan a ye fa so ne edi kofie eni kwansa ye paachew nemum o sori anopa bi ate so paachew eni ti ne sori anopa ne ye kono because mpaibone say ye be ko adru ba bi afedie nipa no be jai MPP ni NDC no adwene say ade we be boa Ghana na ye bompa ye through that certain level a ebedru certain level bi no na nipa no nhye da ndwene ni NDC ni MPP nemum okase ye to ma wo say be ye adwuma unfortunately wana wo mu ye NDC ni MPP no omu doso pa ano ne doso pa nanso mekai se edrume bi na enim se oman ni nyina sei nanso ne ewo nipa bi a osoro nyankopon akora wo mu enye Ghana fo nyina ne omadwen ye mu NDC ni MPP ye wo Ghana fo dodo no nso a omodwene Ghana ho chen NDC ni MPP ye wo sankrofo ni bi wo sankrofo na me sori anopa me kasa kiro mu enye wo NDC ni MPP no de ya na me ye no me ye adwene a maintaini one o modwene Ghana beyond NDC ni MPP omune ana me target omo said be ya sankrofo no omo nsesa ye benya nkrofo mo betimi aka se ade we de me MPP ni batenye me NDC ni batenye sankrofo na me target omo amfi no mo ba senior high school no sankrofo no na me target omo say bedru baabi no ye betimi anya nkrofo medwene Ghana beyond NDC ni MPP ho enti wo so be kun ho ama NDC akun ho eye wa wasem wo be kun ho ama MPP eye wa wasem but ye benya nkrofo we are raising a different army
a different generation. That generation now, ometimi agina aban bi anima ka ten say, hey, ye hia nso, ye hia pomoden, ye hia kwanpa, ye hia bambo, ye hia so be create employment am na jai dede na wo ye no. That is the kind of generation me raising. Yamia ya dom, wa mami akwenya me kire mmabunu bi ade. Nti me nyomu kasa me kasa chom say think beyond MPP ni NDC. Eye wodachi. Emma politician no emma wo data enkwagina social media atem na wo wie a wo frɛ na wo mfa. Me hu bi bebree. Busamia me nia serial policy. Obi aye serial caller for 20 years. Ye man onya mfa so bia. Nso na no fo iba ya no manya position now da so ti social media. Na wo ye wo di obi atem ma wo mu. Nti na no me ka kire o say waketua krebi enduru 2000 waketua enduru 2000 accounts mu kra ne ebia ye pe 10,000 na eho da ho a wunya na wudi NDC ne APP achi na wudi atem wudi nipa na owo more than that no atem wudi nipa na owo na adwuma dada whether NDC MPP o me wo madwuma dada wudi nipa na atem aden ya nipa ne say aden ti na wo busa questions we wudi matem because onti ase me ka John Mahama ho asem odi matem na me wudi matem na nka edidi atem timi kumia kana na Jantuah MPP fo kumi ntem MPP fo ntimi ankumi with edidi atem MPP fo ntimi ankumi with entro a omutwa aye yetena MPP mu ankra ne tete nkra ne nti sa oba na ye ka John Mahama ho asem a na wo se wonti John Mahama ho jai nti me enka John Mahama ho asem because wona Nhyira FM ye wo dia multimedia ne ye wo dia nti John Mahama aban me enka no ho asem because wo to ma John Mahama nti ye ba ye mesori anopa na ye monyom ne ensa ye mo yense ma John Mahama wati emfa kina me ka kire o say obia ni no orientation say emwa Ghana me mfa ho ne wo John Mahama ene na Akufo-Addo ne ba omi a wo kotoma no no Temwa Ghana, yebeka. Yera John Mahama bakumase, wabeshebo. Oshebo na yeni aje. Yeni aje. Obiye kebi o waya de wose obeye Crofro market. But yet because of when you aje ninti interest meninje. Every say at least san nyoma say ye construction ni project no, mesua ho ade. My project management first degree, my project management second degree, intimate project ase. Say, oka se mesia na unsiye. Say, oka se mesia unsiye. As a project management analyst and a student of project management, se penyi biba no kase mesia na unsiye. Enu bebre na ama se wua ne hwa ya kike ngure mu no. If you say your project ni bi wo ho a ebebro time now no oteso no enu nti na emire bi ye ka kire wo say swami interchange no omu wie na eye politics enya dia omu be wie 2024 na omu ka no na eye politics e dia na MPP fo amfa anya wo kurom ha na nta na me ni obi de hie MPP for the attempt left and right from ye catch the yaman and Akufo-Addo ka say mo ka say ntimi nyai mani begu ase mako swami ntai ye catch say oboa politics no mu ye MPP for say mempe na Akufo-Addo asem because me catch the same thing say in project management no when we say project policy nye project the final finishing of a policy and you can say a project initiation say may grow from market na ye a dream and your project a ye wadwempo dear a man no a project ne say from policy ne ye dear wo pesa wo de ba wadwempo uya now the bibi a friendly program ne say wakotena say
na wode nneɔma gu nkrataa so na waka sɛ mɛyɛ kuro from market na kuro from market no ɛyɛ sika sɛ ebia 200 million Ghana cedis 200 million Ghana cedis no yɛbɛkan budget review ni next week no mema atofo send dia shem na wahu say sa kro from market no eka budget no ho because there one budget im ne adie say next week one to say kro from market ya budget ya mema wani nje say next week one to say phase 2 no eka budget one mema wani nje say next week say sa lane ni na yewra Mahama eka no say enhye budget mu a mema wani nje because ubetimi aka nanso say one fan enhye budget mu a de wo ka no emfa Nhyira FM emfa te say de na mentan na akufo ado mentan Mahama nemo Mahama ne nkrofo nim say de me ye no beboa no more so tie mi a if we say samre ye obi apɛ na asɛm ne de obi anka no kra ne nkyerɛ no but na Jantuah sɛ nano ne ɛyɛ a yɛbɛka sɛ nya me ka kyerɛ yɛwura Mahama sɛ wasua de enwoma ɔyɛ ne bi yɛ de but obɛka sɛ by 2026 hopefully saa word no me yɛ researcher content yɛfrɛ bi content analysis ne ne sɛ woni me di nkɔmɔ na aka sɛ o project we yɛmmɔ mpaeɛ yɛgu so yɛsrɛ nyame sɛ saa project no ɛmfa yɛmfa nka asɛm as a project manager sɛ woyɛ project manager anaasɛ wohyia planning committee na wode yɛ project na what you do is specific crop from market 200 million me Mahama contractor we na mede bɛma no aban de bɛma no sika sen ye atwa to ɛda hɔ nti project no by 2026 November ni awie nti what happens is that sika da hɔ ɛna timeline nso da hɔ because in project management no so we project management yɛduru baabi a yɛfrɛ bibi CPM critical path method CPM in project management critical path method last week me shall say kaye eno eye enwoma se wo yi wani free so a ebema project na wo ye no enwie nti so person ye crow from marketer the first thing sika that's the first thing sika wo ho de wo kasa wo beye a wo so beye 6 lanes no wo bra kumase de yenya nwie ye no sika wo ho owo sika no benya afiri hin obekwa akwa hin anate se wo de to te se dum so levi na critical path method in project management will tell you that the most important activities that when you ignore it is going to affect the total completion of the project. That is CPM critical path method. Yes sir uyi wani free so o project na wo kan ebe ko nwuram enu nti na yewura Mahama hyase e de se wua hwan over hwan years e da so go because that time no mu ka so mbesi no na sika e wo ho no e bi nhye dani ho KNUST hospital udru buadi e wo ho project no from Kofo time ena tamil so bai ena Mahama sa bai ena Nana Akufo Addo asaba ena Mahama saba but now was a project near Vieni dada koho edasusin rem because resources which is key in project management no na bi ni ho yenyen wie other project so what I'm expecting Nana Nhyira Mahama to say ni say te say waka Krofro market phase 2 na se for no and ye here 6 lanes sia o ye here 6 lanes sia de here ni say ye Accra Kumasi road ni wie sika bia wo bia fashe mu ye na wie o wie a no wadri 6 lane because that 6 lane no I can swear by God say sa project o sha ase a onwie no wa free so sa 6 lane no I'm telling you me say sa 6 lane na Nhyira Mahama kan mo bom nsem no metimi aka atro from an expert point of view say onye sa project no aban foforo beba ye nya sika nye enti anenti ne enka nchen se papei so person nya 6 lanes a
Kumasi Accra road no de bi ekunipa enti se wo sika fire na say ofanko barrier wonte say ho atutu a drivers kra kokam adenti ne wo say sika na yemfa complete de awie no wonte say bosomtwe ekwan no afekere ne say adenti ne yemfa sika no anwie wonte say anwa kwanta afekere ne say ade ne yempa sika ne yemfa anwie contractors yentwe omuka ade ne yemmo sika no mu mfa anwie ne awie ni nyina awie a. You think about other projects because it's sika. Asema me kan men kan kire wa wo ye NDC ni MPP ni. Me ka kire obi o ye Ghana ni. Me ka kire obi o ye experience wo Ghana ha say amanyoni ka se me construct bibia because a procurement. Why would procurement aseno? My procurement first degree, second degree my procurement. And it is not easy. Abanye Jumatama ye de contract no kra na di 6 months. Because from bidding to tendering to meetings to say I want the contract no to mobilization a whole process and to say what was that sorry on the they know what I'm talking about and I'm talking to them technically and nothing as obekaya e maybe KJT no Baumia any mpanyifo ba ho no aheye na meka se Baumia onye engineer enti die capacity na Baumia wa ono timi ka se kejetia no ase no ye bebie meka ho asem ha MPP fo ni di matem se e die na minim because Baumia e bepem ne won se ntimi nyeye Nhyira fan se meka asem ne na ontimase but they that intia ene mpanyifo ni nyina won se na MPP fo no mu ba ha die no muka okanokre nsem na wo ka no okanokre pasamre na meka no we nipa fon we stomach journalist wajimi otia Kumasi presenter 3 months unsua ade ni akeka meni say edidi atem kweba meka no kra kirewo emma wani nje yerajo Mahama se ene obi ebo abaso because minim Ghana for se asase ne ya na efe unya oba fofra ekwan awfa so na ya na efe aware ne odo fofro no e ya na efe nanso e kwa akire no ase se obi ehu obi aho no ase se ntokwa hyase e ba no ase se obi ehu hyase ye obi ehu ehi no e na be realize se Ghana for yesuban ye different Nhyira fan me say grow from market no me busa ira John Mahama next week or the beka media review budget no ho sika sen na or the beye why na ye contractor no 2026 no a month ben na 2026 no obewie because when you come back to the same CPM which is the critical path method now ye will be your friend no ES early start ye will be your friend LS late start e just say ye wo project bia no ye wo early start ne ye say time be na betimi ahye in 10 pa and ye wo late start ne ye project na wo kan ti say crop market time be na say eye late impo na wo hye a hardwin and ye fra bibi early finish EF ne ye emre be na betimi awie project ne ntem ebia no ama ho say crop market no by December no awie but ebia wo hwem abetimi awie no by November. That is the early finish and what the LF we call it the late finish in here e brebe na wo betimi awie ade no say e late nkura wawie. That is how we calculate from the start of a project to the finish of the project. Nini aye calculation a project management and nyame say ye bompa ye say ye share rade ye mfa nka in project management. Nhyira 104.5. And so what you do is that 4-year limit 4 years John Mahama 4 years men ko kan nyoma ube free so na ye kopesika se si asoame na eni budget munim semunim soame interchange na eni budget na eni sika ye de ye enso na kufu ado ni na poni na busiafo ebetwa nkontompo kira santeman ema santeman mu gitumu ba ye ka kire se ho no eni budget mu afi na mu pesika so am interchange no muniska enti no mo chi phone mo bono but me blame ye ya ye ka na instead some ba be ka ye ho na etimi akono
mumum sa ne ye ko se ye busa sa questions no mimble mumu nemum sa ne ye de atete yen essence ye kondo chain ye kondo NDC ni MPP mo no ntine ye ntimi mbusa questions but they be ameka aban be ko aban be ba Nana Jantuah will be Nana Jantuah me hu amanyofo ni de wo musikasa in political psychology amanyoni no okasa mentie ne tra enioma bebre wo mu na ode kae nti me say amanyoni kasa na oka ye hwe awrade ye bompa ye nsre sa kasa no enye kasa ye de build sa amanyoni eye serious a de oka ne say Mr. Speaker crop from market says lane no sika say ne de beye ya pesa sika na gu ho by next week ye de koma contractors no o mewie phase 1 by December o mewie phase 2 no by March o mewie phase 3 no by November na fe November no government ebekwa ko commission by that time ne hu say is serious obi aba obi ani age nkrofo kosia no bayira jo Mahama unim de meken omo matwa ho asia ne de obi aba ye osei ba unim de meken and I'm telling you say ye won nyoma project bebre wo ho a akan wuram se wo sika bia pa fa wie sa project no uwia de opesa wo ye kwan bia betimi aye because the nyoma ni bi wa wo keka ya metena se ye calculation no unwie na wo de free so ba me ka kire Ghana ni de o grace period no de be kanfo but say after 2026 no obehu the real Ghana ni no samre wu of foot soldiers are omu a defender but I can tell you me hu be pay in 2017 samre na ne e ka bibi kire na akufo ado de bia ka kire no na ye wo foot soldiers a o kan hwe no ma bedi watem foot soldiers a na akufo ado eye bibia na o se eye but from 2018 no na esote 2019 na eso ate kra by 2020 no aye beto aba no na ka nipa kakra bi na defend na akufo ado na hu bi pen enti na foot soldiers na ni abre o ye bibi hwem ni abedi watem obi ka bibi ahwem ni abedi natem o ma no mu kasete na akufo da enyoma bi wa Mahama yo mu ka ni abedi watem o ka ye ni ayew ni amfel ni atagel ni ayew sei but essence minim say 2018 2026 ahwode amodi ye eso bete 2027 ahwode amoni abre na eso te because amre no now so ye fu soja ye NDC no kopa adwuma unya adwuma ni bi afi samre no ufra DC ya DC no no kra ne ho kire no enti onfa wo phone no na obu afu afi bon se project ni beba no man hyase enso tonton adwuma ne mawo afi bo hu se obu ahyase afu na afi dede na wo ye no eswate. Why can't we think about Ghana instead of political party? Me de meka obu be fu nkra meka because minim se me no kredie ebeka bia mami. Nhyira 104.5 Monso amu Facebook no. On said de e ya na ye me de ne se ni nyina mu no nso beti. Ene na ya na ye me de no. Mu nso mu de de amu ye nyina yi. Mu be se tie me. Enti ene ya na ye me de no. Because munim se me ka obi se na oye hwan enam se na me ye hwan nti ade nti no wa yere wo ho a me ka asem a na mu twitwa. Onye obi a. Se na Jantuah anya obi a ade nti na wodi nachi. Because obi onye obi na ade nti na ade nachi. Se na Jantuah anya obi ade nti na wo waste two times on when social media. Se na Jantuah anya obi a wontimi nya hwe ade nti na okasa na mu nyina mu atwitwa na mu ne neko. That's the power. Because MPP for ka say me nya obi a me show no kra obi antie. Me show no kra nya powerful. Omukoye omu research no omunim de eyema wo mu. Mumbusa poyando. Anopa bia na bia na monitor show no because they knew how Nhyira FM was making impact for you. Enti muntu aso na monya demo ye no. Kofi. Nana asema waka